na mami information say we dey na yen kan kire no why ti ase yen ti ase Asante mudi Asante haye na mudi twa yaso Asante chen obi Asante ni bia no o chen obi a Asante mudi Asante haye na mudi twa yaso Asante chen obi Asante ni bia no o chen obi a ni mkura so me ma na moye mo chen obi a Ntafou na eso so me Ntafou ena eso so mo asatefo so na mo jini Trustifo so bo sisa mo be gu amanfo kuro pa da na citizens eso na mo di Asante dwa amanfo so ena hoho na siremfo ne be ma Asante eye siremfo ena be ma Asante ka Asante nya Asante Sholi amumu Ntafou mumuye yen ena ma Asante be Asante te mo kasa aya muhu se munye nipa nsin obi ye nyina ye ya adam asefo obi anu o chon obi nyame obo oni nza nyame na ne boye sa moje na nam widie mu sa moje na nam yesu widie Sholi amu kasa basa ma say o man bo man for na muda ko sheba o mea ana muda bo mu ya sinikom sa da baka Ntafou anto aba man ka ye jimi ye Ntafou ye jimi na ya to ya aba e fa ma ba o mea na mo be kunu na mo nje ye namu awudifo ne bukatinezafo awudifo asefo akrofo mo do krono ye aduane amudie Mudo kromo ye biduani amudie because omo we binu omo soso mo so ye mfo bia ho aje Allah no kwe na ye be kan no kwe na ye ube wu ye wu trust for na mo ni ti da ban ye ta for the team money worries na be team money mo na munya botre ho we nu nya botre na we no emsre ai bawa ye nua bawa se dum bacho wo bra wa wo ye tani ho wo de wa wo free se wo ye sirim ni tani anwonani me ma Asantefo na react nti wo de bra wa make point bi ho na mpese ye hwe o se ni ha wo nyina ne se ena ba bia mbedu bia na mo ye Asante ena mo ye Asante na mo kosiki mo pesa mo ye naturalize ma other countries mo wie so mo se Asante wo se ye no ne major problem eti wo se ye no ha no de to so bi o Ntafou ne ma Asantefo ani teye wo se ye no nti na wo wie no se as Ntafou kora so ne ma Asante ye Asante eno so no di miensa no wo se ni problem no me nua no Asantefo ne de munya abotre we no de enya momo me pese ko bi ye tania no waba ono atie ni nua tania asem wo ken na de wono nimfie ene wo de hwe wo de wa hwe wo de hwe no hontema gonte wo de hwe no bebre bia wo de so ne we wo de hwe de wo de aye no hu yo wo se one ono ne ma Asantefo ani teye na de waye no wo si we eti nani ate pa no no kire Asante ti di Asantefo the difference between Asantefo ene de wo si we enti wotimi kire obi ani tie na wo de ni ene ye one de to so bi o Ntafou ne ma Asante ye Asante nani esa wonim bibia wo yema ho ansakra no waya mobi nti sesi a wo fa srem mantifi nkuro no nyina de yan pa na ho fa chen kumase santimem de yan pa onsas we na sam na mibusa no wonim se mi hu MPP ni bia wo ye tania wo didi Asantefo atem da de ntia me pesa me analysis ne se see enya emotional me enya emotional no obi ka asem wonim na me bet mo se me be school no ohun enti wo ya Asante ne ma abunfu tie sek asem ne se wono tani ene otimi ma Asante ne ani tie de a de wo si we ya ne ho bebrei wo de hwe de entomago ye sensen ne komi ne enti wo ye sure se Asante ne bi be ye ne ho sei wo de ne ho hyehye wo de hwe o ne ho hyehye ne waye de osi we Asante ne bia ne ho a wo be ye de waye no ba wonim se ade ne se wo de hwe ade o sampa se Ntafou ne ma Asanteman ya ena wo de fuani twa so esrem etra me pe obi ofiri srem na waye fe se ye nua ba wo gu ye ni mu ase dodo wo de hwe o sedu wa ye nua bi ye friend sedu bra na betie wo nua nanim
NDC ni o NDC ni tight the entire yana me catch say obi nya koye NDC ni pe na ota Asantefo so we won say ye won Ntafou mu ye MPP fo wo mun kasenti Asante da hwe Ntafou ye MPP fo wo mu ye very decent I'm telling you it unim we no me handle no won say and come an intra ni nua wo de mo handle no person a wo de na busuafo so won me wo bi ya de a ho mun kɔ no person amani pa no ma mo mfa ne ba bi ofi me ka ho so won we no wo ye NDC ni na abekɔ ni page no John Mahama eti Asantefo ye ne ho ye ne hia to the sense say esese me kodi di wo matem eni obekɔ ni page no one Mahama eje eti won de enti ameka se obi ye tani no ye NDC ni a ase Asantefo ye ne tamfo now afi wo say Rollins was it Ntafou ne ma Asante ni anything was say Rollins na Rollins wo ye tani ana me bajo Rollins wo ye tani wo de me busa Rollins wo ye tani ana ai on say obi ye NDC ni no wo de sremuni a wo ye NDC ni no wo problem o ta Asantefo kwa ena ye ka sese ye hwe me yi menhia kire wo ehefo pa ne wo sremu a sabi wo ma hemfie kura no etu ebedu kumase ya hemfie be ya ehefa ebi ni ho esremu nyina minim ho ahemfie bia ni ho nananum atrankonya wo kama pa wo ba we ya wo kan ni kuro ma hemfie kura bi kura chese wontimi nyina wo kura ntwa picture I'm telling you yes now we say wo Ntafou na ema Asantefo ani tie no yate yo enya hwe ba na den na wo no wo ma obi ani ate na so still na no wo ani nte na Asanteni no ani abete a chen na eye wo ya asemu mi nte ase fi se mi yese wo ebi hye won sa bi hye won na ato bi e ben eti wo ni di ye de na o ma meduane di asemi ni o Aristo said the reason this is a blasphemy. Sharia law court is only place for her case at this moment. Mosque pa. Dabi, uda munyin kremo 7 frame. Minim se bia obokono e kremo ni. Munyin frame. We ni ye ne character. Ena one, wo ye 10 year wo sa ye NDC ni. Ena on pass Asantefo ata eno ano no. Uda munyi ni Muslim fo ne nto nchen. So na ye mfa ne personal. Now they also be also we obokom no wote kumase baabi na waye ye anase wote nkran baabi also twi kaso no kan wonse ni krom kasa kura wonka wonse ko wokan ese ko kasa ma ni krom forte wonse wonka enti wonse me kasa so obi NDC ni a Asanteni ye ne tamfo so obi NDC ni a Asanteni ye ne tamfo na se de maami a wosiwe yi o de hwe o hwe no bebre ya wo de si wo de hwe why bebre yo ne ho furuban ya wosiwe nanti wo na wo timi ti Asantefo ani a ne ho hyehye o we no no ti Asantefo ani wurade wo de hwe o wo de yento aso wo se wo ne ti Asantefo yento aso te wo fa na Rollins ase Rollins ne beti mo Asantefo ani ka mo no hwan mo ko mo Asantefo ma betina akunya so tena ko hwan na timi ye bibi papa ma Asante Ntafou ya mudi atam ye de be ye bibi papa ma Asante Ntafou mudi atam na judicial ne wi ani akomachi na ye kan se Ntafou ene be ye mokro ni ye ma so mo sole a se Ntafou be ye wi a ene e kufo na ye ena hwanhwanhwan kwasefo tutu enti wose Asantefo no ye nkurasefo na Ntafou ne be kire moniti na asem no bi on asem we me say me nuanom Ntafou no bi na mo ya MPP fo no mo ne bi no on bebusa ne se maame esrem fo na wo fie ne esrem kuro be so pa na ho ya akono chen Asanteman mu nkuro bi on bebusa no Jesus sremuni anatani a won ka no kore because me Ntafou mo ya MPP fo no mo ne bi na sa tribal sentiment they will never do that. They will never. I trust them. I respect Ntafou mo MPP for most of them. In fact, we are disciplined. They will never do this tribal bigotry. They will never. Eti mami ya we no ude munyi nkra mo sani we ne ye ne on ne hu furuban na wasesantuma agwan ya na de se ne hu hyehye on we to say ne hu frate o na wono say ono ne ma Asantefo ani te ye no
obi bebisa sɛ maame yi na ada anyo bia ede na NDC atimi abaye na Asanteman mo NDC paade no wonom aye wa Asanteman anu ti santefo ho ye wa hisa no ye Ghana ede pa na Asanteni aye Asanteni aye dey wa ye dey Asante emudi Asante haye na emudi twa yaso Asante chen obi Asanteni bia no o chen obi a ni kura sunye mana moye mo chen obi a Ntafou na eso mo so me Ntafou na eso mo Asantefo so na mo jini Trasifo so busi sabu hu be gu amanfo kuro pada na citizens na asem ne se ekuro be na ye Asantefo per citizen no ekuro be ya ehin fa ekuro be me de minimi ekuro be ya eboya agia ekuro be ya ukọ the page na ye frano hawa awudu 06 hawa awudu ebo hawa kuro be ya Asantefo hu ye wonwom se krodo so ye Ntafou akonya nim guase ti Santeni so wo pebibi ne wonya wotimi tu kwan ne wakofa na mu wi a de ma ne danso ne se wo sa return fi se wo sa wo kasa ko bi se kuntunu hwen ya ne nchia na ekotu bo hu na Asante wono tu kwa akopesika no wo be chichiri kuro woni krom eno ne ade ye se usua firi Asantefo nchen nya sa Asante ye tu kwan ye hunu be se ba bibi wo ba bi a ye be kwa akofa de abaye krom sesi ye ba bi a wo kwa wo be ka ho baby a wokọ obeka no Santeni beko obefrim ape bibi dia banachi ade danso no a say ye nuan bebre ni sua on dia tie nti me ho anwan yi hawa awudu tie Asanteni nya wo ye no die nti ye say tu kwa kura baby a ye kwaje citizenship ne say ye pese ya setre nti na ewiase baby Asante ase atre we so ya education amede ma why and Oko Spain, Asante community, big. Oko Germany, Asante community, big. Any America crowd, forget it. UK crowd, UK dear, so on difference, no. Aye. It wouldn't. Media me do what me person man who say Asante, ye, and Ghana no cross or my Ghana crony so ma Asantefo. Ye per se Asante Trent into what here. Yes, Asante ye kumasini as Ghana and Kwao. Asante Chasuo, Echo Sachets. Eko Suriname, Jamaica, Brazil, Eko Guyana, hey Asante tre North America, hey to say Asante won ye pese ye tre wiase. Ye pese ye tene te say so no tie de ye ka kire no. So eti we ne nka hu ya say munsuen fra Asantefo no de enti no mo tene bebrebe saa, o mo teme tene. Wo be kono bi Asantefo mienu pe, o be ma Asante aya akono wo ba bi o mo tie no. Broni ni kura wote ni kuro so, wo hu Santeni an nani age. Kanokure how many times the bronia hu wo seremuni a wo hu a nani je ho nani nye because woni ade bi a ya akono ayese ka usua sanity o ai eti we nu ye free education am gidi say ye nuanom bi na ehwe me na omo ye Ntafou no most of them ye so civilized say on tiase mane maame enwunu hu anim asese ntia Asantefo onye da obi o seremuni ade we support bia no ene na wonye papa fi say ba bia maame ifie enna ye fa camera na ye kɔ hɔ a ɛhɔ nya akono saa when want to kumasi no tinkran yo ai on to kumasi a tinkran on na no nyanyanyanyanyan so enti e tia ne say maam ye yesrew Asanteni nya enyo problem mumusa Rollins mumusa Mahama omu na abedi muso ache besi ne a esrem pa de wi amoto Obama NDC na just look at esrem eno na say ye ningu ase on de me kire mo ye din ena hwe na asem no so kikire mo so a mo de beba menhia enya bi na me kikire wi enya sa ai eye din mo beba menhia on de tie no enti me no hwan eta ne yonko o de ka no kure o de kokome hyesia akohwe wo nuanom o mo aboabo o mo na atwa menhia ho ahia alaba asanwase wo no ka no kure unua bi oba Asanteman mu bia so no o live a good life dan se wo soro ho ka no kure nyentre da bia oba no migration obi aso nse ne kwan because oba wogitum so obeka Asante ho Asante so ye framan nti oba no obeka ho oba no amesa Asante kwa Asante bejew eti agye Asante agyew na wekura no unyampo sa aka akra ho unyampo ye because said you osu we dia wotum sa ho hye pa
And so why through by now see what to say for no. I mean, wash it, swung. And say, I would don't boss Ntafou my men so and come back to near maybe any so on the mystery. Aha, it's Kawon Tasante, Cabot Drasante, Santinia when your town for. Adia, when why Adia now say, because said the way dear, now, it was Adia Cremudi, will be our comeka. Oh, when you say friend, how I would do. And ya munchan picture na mon fama na busu afo no say onyai sa onyai na santini nya ni problem hajia hajia why bebrezi a wusi oya why ohufuru ban say wona bi Asantefo ani na dia sia asem kura ni Asante omudi Asante haye na mudi twa ya so Asante chen obi Asante ni bia no chen obi a ni mkura so me ma na moye mo chen obi a Monchin be a Ntafou na so muso. Me Ntafou na so mo Asantefo so na mo jimi. Trust for so be some who be go amanfo kuro. Pardon citizens. So na mo di Asante dwa amanfo so. Na hoho na siremfo. Siremfo ne be ma Asante. Siremfo na be ma Asante. Ka Asante nya Asante. Surely a moon Ntafou. Mumuye, yen, and a man Asante be Asante. To mo kasa, a ya muhu se, Munini Pansi will be a yen na ye adam myself. Obi a more chobi, Nami or born in Zanyaman a boy. Some more Jana and Namu with him, some more Jana and Namu Yeshua with him. Surely a mokasa basa. Ma say o mano poor mind for no muda ko shaba o me ana muda bonu muda sinikom say be abaka Ntafou anto aba manu kale ye jimi ye Ntafou ye jimi na ye to ya ba e fo ma ba o me na mo be kunu na mo nje ye nemu awudifo ne bukatinezafo awudifo asefo akromfo asefo akromfo mo do krono ye aduane amudi Mudo kromo ye bidwane amudie because mo we bi no mo soso mo so ye mfo bia hu aje Allah no kwe na ye be kan no kwe na ye wu be wu a ye wu trust for na mo mani ti da ban ye ta for the timoni worries na be timoni mo na se be for na the worries na be timo Asantefo ni ka mo no hwan mo ko mo Asantefo mo be tina akunya so tina ko hwan na timi ye bi papa ma Asante Ntafou ya mudi atami ye na be ye bi papa ma Asante Ntafou a mudi atami na judicial ne wi ani ankomachi na ye ka ne se Ntafou na be ye mukro ni ye ma so mo swale a se Ntafou ne be ye wi a na ye kufo na ye na hwanhwanhwan kwasefo tutu ready. Yeah, dear, yes, okay. That's not the way. Asantefo dia na moye day, mami moye ne day. What's about the day? Ana me phone line na mo musa no question mami ana. Abuza me phone line na mo musa no questions mami ana. Me pe ma ema na. Me ba. Empacho wa person me phone line, person me phone line na, me phone line into one na. Me tu na mon ka bibi kakra nche na mami ana. Okay me ba. Ama for say on be so mo ne kasa kakra. Me ba. O de ba me phone line kakra. Da ba me pese me hu se mo aye dey. Me say no. E dey na mo aye. Me pese me hu se Asantefo no dey na mo aye. Sa na pese me hu ansa. Mo aye dey. Ai me pese me hu dey. Mo me hu dey mo aye. Ready. Yeah, Asantefo bro we are see. Okay. Me the number be out to us yo. Me number be out to us. What the frame is here, framing. Hello. Yeah, what is it? Yes, sir. Walk out here. Oh, I don't know if I will go. I'm sorry. Me was 3 minutes more be out. 3 minutes. Why? 3 minutes more be out. What is it? And they are doing any can ubon wipe. Go move you.
was said the whole feature repeatedly. Yet 3 minutes as him now. Oh, petition. Because opposite the Pantias in me. No, I saw some will be 15 years. The whole reply yet 3 minutes. Okay. What 5 minutes? 5 minutes. Or this year. Edikai. Me dinner them because wo fidi wo so nya atibidi ni di. Ye chere nyansa. Oka ninsabo kan no. Asantini semi asantinia. Wo haw ene de hin. Edikai. Because usu yesimni ena me asantini. Eti wo haw ene de hin. Ena asantifo etu kwan ekokope citizenship. Enu so wo haw ewo mu no ene de hin. Me koye no me bafi. Wo ya ye kan di kurom kurampo no ebi onim ho. We ebi na oti kumase anankran. Anase tra kumase kura cha na bia oti nkran a. Kumase na ahwe watena che. The lifetime kwa ni kum eyisrim bi ko onim ho. Onko ne ba enko ebi kwa na maame ko be wo no akanmu mu. Onko da nti onim ho. Odije. But asantiri ba bia ni wana sa kan ni ba bia na be akoko no ho. Na yemfa ne ma. Otiase. Na okan nsem no wi a osisirimfo na beti asantifo ni. Me nka oka asem no a pelifo so tumira na nko kiresie. O sirimfo ntafo na eti asantifo ni. Esan weni ni ahwese nokre. Esirimfo ntafo na beti kira asante. Na ma asante na wa kire point. Weni ti na make sa na ahwese de oka no nokre. Lawrence ene be bia asantifo ni aye Lawrence aka asantifo asantifo na kwa kire ade potia Lawrence be yeye ene Lawrence na kasa no oba 1979 oba ye no na asante ti sai na eden ni asante na kota ni asante na sanifo da bonten Lawrence bisi da ma wo na wa kirem pepepe na okra na sem nyina no osim kwasefo muhu tutu na me wira ho so wuti wei totobi asori fini fia no pa na okobo mo ni punu kokokokoko mo ni pipie ya na wa kache mo ni se o kankan so wuti wei be ka obibia se babiati nipa ntwi twem ho me na ka kire wo nipa ntwi twem so wuti wei ko 3 days ni unya leader na de to no wuti ase eti me hu asantinga a wodi semnyasem because sasandefo edisemfo atem ayeye niema ensem fata odise babia ukwa yedi ababo ubaba be transfer kofa wunuanum asaba dabi etinu mu wanije mu wa hoto bibia mutimi ye asante djimo feso enunti ena mudi mumma mobusuafo nyina aba abegu ho ena mote still mudaso enibre asante edibre biu de na asante aye asante na eden se akromfo na nano ya wo de beye akromfo mame enya me nkansem o enye ema ye nkansem because enya tibidie ni ba enya me nkansem bisi kumasi efitete wote akromfo kumasi ni babia rasante ni babia no obefa enema akoton handkerchief belt atimatim from my business omun nantifa atimatim ba kumasi ba gine moton eponsa kofie that's right omaton ka ho niema desa no de kotek dinam omokro no da opa yan fanfiti yan corporate station yan ko records akonfo ya chum kumasi na records yan ko redin no yan ko o ya chum kumasi fititi besi na ye kazai yan ko records o ma do so sakani bi eka korbo ho a na ya kani ya woni
semni anantifin kwabem me matra zongo sunya zongo tan ne na ya kan ni a woni semni atrafin kwabem no ma chen sa suban no ene be ne de ene obebi because osuro obefa dia kwa kotom ma wonye mani pan kansem yesere no Asante ni obi atem Asante eni obi atem na yenuanom yesimfo anwafo omumu MPP no omu kasa otu se nyansa ne adwene pa ye de kasa no omu That's right. Omu nya tribalism omu ku ye nyina se ye nyina epe omu kan kre but do ya NDC no ebi so ya Asante ni poro ya NDC ana kan ni poro ya NDC a awurade otai onu akasa ni nua akani no wonyan ko bukunu so ya kan ni poro ya NDC a because eyade a enya de titi omu omu meeting so mu ko ni nyina no omu nko sheri papa bia o sane ma no nko a enita to niedu e kan say wajai NDC meeting kro because omu ko a omu kan say papa bia yen kanya sasem bia adwe papa bia no ya dwene de adepa bebla o man Ghana but the bia o man say se country awudie se be se nipa yemu nipa ni ase character assassination asan okay NDC okay eti ye bese ma me no a woti wi okay se okasa o hwe onu ankasa no ho asa na okasa ni okasa Asante ni tutu dia no kureni se obeti a metwi na de kosi so onkonko tie onu ankasa apia stadium ense wo kafa NDC ma ne mema ho e wo parliamentarians bo wo kafa mu na campus mu a wase chiru mu sei onko tie no wi a onu afanje je no ho o de shem daze now before that no meba openi kase bi o openi kase yentie ade we yentie omo ekobo kro no edin ahodo ekobo kro no na yento aso mebe bobosu nipa nwotwi Isaka to I think Abudu Isaiah Abdul Latif Mohammed Azandoro Al-Hassan Isa Amadu Mohammed Abdullahi Adams Ena Abdullahi Ibrahim. So the sound watchi ka omo ayachi omo dedana na sabri nipa ayachi omo nyina anusi Ediokron ensun year 97 mebe bobosu nipa nwotwi Isaka to I think Abudu Isaiah Abdul Latif Mohammed Azandoro Al-Hassan Isa Amadu Mohammed Abdullahi Adams Ena Abdullahi Ibrahim. So the sound watchi ka Mami kola no somra openi akwaba ya ni akatachie we dey ready atale ma men send dross ma men born straight away hwe onim san kwase asem se bi ntina ma buzi abaye opamo san ko efiri wo no say people we akase we beni ni o beni ene sa beni fo no Asante region no zongo fo na wom dodo na o te dem takase dodo na ye omanya Ghana fo na wo zongo ni na wo kasa obi di atem no zongo fo mba Ghana ase no bro region bia no ma transfer kasa Asante region kwana ko aboa so kwana ko aboa so to oni hwe ko be se fidi ase ene na sokore ne kokore on population so Asante region e ba mo bia ne am ye Asante fo kasa mo nto mo bia ne one day pe ma ba fom busa se zongo fo ba Ghana titru nkramofo no on sa mo sem se no mo di a na obo so mo ye no mo to ko mo ko Saudi Arabia sa wona nkramofo krom oh enipa o me yekofo biom di no do ma no twi fom e me yasa me kasa asem we ba mama me kasa asem no kramoni e be timatina Ghana kam wasem bi o me yekofo mo di wata method e ya but enu so bo so kwa ya yes e me nse bi e be ha gofo bebre but o me kan no kro omina enu so tu kwa se ya o fa nyango so kwa twito fo krom sa na wo wata na fu krom da ho mini Burkina Faso Mali ni manema because wo krom fa amabra e na mba mba bi atena mami for example bako omba Ghana okọ Accra Ntafou yade ommo no kakraka esna so onima e na shaman e de ne koso sa abo no mienu yeso basa bi bia anya papa wo kwale ba me say zongo ni nipa so do fie ma no
100 years we no film said the man na what the way the come say airport any mo no edan ne guo na anko for the rent mo matu afi won won ko he na wo kira Asantefo ani tie me we na wo no wo yes ben fe na nkomo mfre no mo nka se da we die enua ba no wanka ne yi because we na me ka so Ghana de do bia won sa ne ma we ya nchem bi enu o ye hu me si se ni po kasa we no obekọ no nya Ghana ni me se wo free Mali Burkina Faso na se Niger se me dem ye zongo boy timi mi nim san ko no so wo mo nya trace me na me ka so hwe na nim odi gina we na fa na Ghana ni and now say NDC party na ka say before so be join sa party no so yare kakra we e come no dey yes oh yes okay and na me no ka say be say na me market me dem NDC ni boy be o area me na kwa sorry onko no go wo ya me fie ma me eyi me store kakra onko wo ya ma me wa jibi sika no adwuma no akwa wakoye me go sa de eyi no e promise afọ na gane be 1 week ni am ehwe na me hu no NDC fu ede oh de bia nyese bia me kan sa akwa me see ono no izongo ni no se na ni ate no a ono ntuma mu do dawa ene sa ne ma no omo ba kuma se no ye de eyi na mo aso ase ne manhia ne sa ira ho na de mo tena no kono ko se dan mo do se ne ye buogo se ne foforo e wo na sa bo na pa ba no maba no ma Asantefo na to mu fie efie o titimu nyina ko fa de arrent mo wo ba be kire nyanka na fie no e be ba san kwasese mu do ma ko fo bia ni bebere no ma ba so medwo mo da no pa mo asi abonten e da be fine day papa sa ne mo na buzia mu ntimi nyina ni mu ni ntia e mom ye sa de no we wo dem se kedi po gina okase e di kura 4 days ko nyare ye opa yen strip no nyana he pant ne bre e bon me so do pa se o e yesi bi aja yan wona hu fi ntukan na wo po bia kasa ma na sama Mahama wo gina no sebe o mampani no e ndo se di buo ma no enye buo no se wo mampani no se de ma na Mahama na achievement bi ni sei wo gina kasa e na zongo fo e na de Asantefo ba ni aboy brother o ye wo Ghana ye kon ye wo architecture ye kwese dey plan ye kuro no ko bi kuro mu kuro ko mu kuro no konna kwa upate ye nka area view of Kumawu ye nka area view of Mampong ba kwai ye na mamani bie fetete that is idiasho bia na wo no United Nations kwa ye boy edin wo awu zongo ni de e de na babeka me dia no kasa me yana say na akoka beka zongo fo bi omo no omo nka saa de no ena ya ne ha so ena me say me zongo ni ya fa me sa no no me nim so obi e wotem bi kasa sa no ne kasa say but the question is almost sa useless people onya adwuma ne ba post any po no prefer say edu akiri na ma ni milo obaji milo no mumu e che say ne ba be post kwa ye next sase me what we paying wo so be tro bia ni wo be post no be doctor no wo se ne de obbe edu akiri na milo e no mumu na che say bia wanya bi papa so e nche pad ma wo say so wo ni mo tu say no mu no gina ko hia pad sana life mesti oh guys so bi bana wankasa no wankasa ye no so be dia Asantefo ma ye be dio mata mo na mom ye useless am bet na Asante region nyene am ko tana greater Accra nyene bo club akudin e di zongo ye de ho ma zongo fo ti o ya transfer bro no kwa so kore ni e fi dia se ko nyesi wo my goodness be see zongo fo akopɛ na de bia no be kama se ma no mayo message ne se de o me mi kro mfo kuma zongo fo de bia me kasema no mayi because odi so wudi nsima ke zongo mesi kuma zongo ntisa e ho no ahwa ko du wona zongo na ahwa hu se zongo wow eno ma ya de kuma zongo de bia me se bo ma ba so ne se bia me firi wontra ba wudu kuma zongo na yanka je ha ye zongo a hu nhunu ebi abo se bia profession ke bo talent because boys na ho no ebi ko fie no na nan betre no ma force ato fie no buagu asidan ni yi omo se ne se aboa so Accra yi asokore enye fija se wo me kwa so ho no nyina no zongo fo no mo no betre na wa buru be se 200 years ni e die no e den okokra dan bi bu ebi da so tia atapa me dem masa mamu mi anka nsem wo wuti preko na okofie kramoni a wuti preko awurade ya me so de yankwa aboabo ya aboabo do so so ho ne ansan wotwam kwa aboabo se ya wudu aboabo kuma se kroni finfin opposite airport yi be se wudu adi so so hwene e da be ko Ghana na sia no na car no em so se traffic ko people no so ne car ntimi front and ko fa inside no masa me do na me raho bisi me do na me raho aban na timu se aban na ye roads ni na ye na asphalt kama but e dependent wo no mu ni contribution bi o mo de ama no na me se na nka mana kwete sa ho no abosan hu se gugu ho no omo ba na esisi gegu da na mko rent dan ko fa edu kuro ne side so nyina no omo so omo betena mu be se 300 years ni a omo ba so omo ba be bie ye ne no edien na omo ti omo bro no nankasa aye na maka je se enu nti da so omo tu kwa na omo ko Saudi Arabia na omo ko bobra ho se sansa na bia no omo so omo ba Germany no ba US omo be do se so ha so be play right
kasa na me obi a we chale unia anhwa na what them na jai nya kora yemfe no sapoma yemfe no sapoma eno sapoma yemfe no sapoma hello yewiani okay oh okay yemfa okay hello Sheba, yama boni adwuma. Boko na aye na what say? Na nkopɔ na dom bibia boko. How I would say what na kira Asantefu ani tie na just ye hu fi ne de ade a. Ya tane je. Oye Jimmy for to the nearest point. Oye Jimmy for to the nearest point. Na tare mu ntehwe what? Abu a person ka wo message ni trend ma wo no. Senka wo use wo kuro mu kasa na yenhwe nipa dodo a enka wo betie wo message na ma wo danka wi ase ye chiri ko kwa nke edi ne ma kuro na wo tan so na wo mpese wo te wasem no enu message na wo use the language na wo use no wo de kan wasem se wo nya bo a de wo ye nga wo nya sa de no so what ya se busa no se ehi na wo tan ya wo nyinya o se na nia biye mo je se enya asem ne yanka nke be ka to sa bo bi te se wo a wo ba bia wo te na ntwie na ne enum enzuo ene ne de wo aba betena alaba aseso hwan ama wo wani ate wahu kwase di sa no ma me na benya no face to face no mabobbo no kwase ni so ama no wo hwa de a wapene wate wo ntuma mu ntahweta wo hu krodo so wo hu bi ye se wo ye besi a wo hu mi ye se wo body ne skin ne kita no wo ye besi a ne kita wa jimi mi besi a wani wi ya wate o dwanfu wo de understand betena media so ne kan kwase asem bi nka wo bedwane wata de obo pa no anso si di ontu kokwaju sika na wo yarefo bi sa no wo to ti say fie man nei fie ma nei na gu monkey sant fie ma monkey sanctuary on what o join me next time wo dey here bra beka Asantefo na ka abeti abofu kwasa ya wate wo hu kodo so wo hu na mu tehwe o de sheba me de manu me da say yemfa obri eboa yemfa obri eboa wo Empacho wow person me send enwum na me boy ne ma no ai number na das your fa why we abo me message me send ya ma why wow person uhia enwum na me boy ni nyina number na da hello yes sir yeah good evening me jo so aja boko oba no a kasa no wodi wo ya hwehwe na asum te sade se oye DJ o sade na wodi ka hwe na ehuni mu no na ehuni bonkum no di ehyem na no ode kasa no na no ode kasa no ohwe wodi wo ya chichiri uti anti wodi achichiri no dwene nyira ho wodi wo ya chichiri uti te se eye obi amamre na musori a na mafa wodi ye ne no kramofo ye ne no sremofo eye se ye ne samo die mu nua na kofa aba no that's right die mu sista na kofa aba no die mu yi na kofa aba no enti ana ye tene so entesu koko na onu kasa o kasa no o hwe ne ho ani omai na wonu akasa no adenti na wamfa ne kurom kasa wo be jina na no kurom achemi mu asuru tuntum onsa ono ese wo hwa na nso so onso so na ono ani red enu nti na obe jina ebe kasa no pese mu dum siremu a hwenzongo se alaba wo no ese mu bi na fi no ina ya Asantefo mu konkra mu no yede hokura ma mo yede ayaw wo amsa oba ni so kasa no hye ansu attack wono awo Babylon omu sori ase Kurdistan na yede bru mu so wo hene ni mu Katneza ko mu no ho no wo onsa okan wasam na okan wasam hwenensa ha ayi hansu da shon se onse wo se hansu afram wo kwasremu a ano kwaya na enye bua na abengwe ansana wo akọ efio sama na mo di free mukrom abatitire nzongo wo ka Asantefo asam latre ye kala trea first no ye papa mo time na nam time wo mo yi bire no wo na toilet no na omuye against them for aduma mo ba ye no what to say okay what to say
Semuni bi Asantini bi akosrem say wakoje yente hweso mame wata Asantini bi abasrem so obaye bayire say me ba be dia bayire enye semfo no ombeye ayi koko wo ba di Asantefo atom enye semfo enye mo ya ba enye fo na ye hwabia wo bitu kwai na ma bi ti kwada so agric na otie no wonya pension won kon krom agric tro card no koi wa koi ya ni krom wo fa ba wo se na dia bi sie yebu wo tese kutu kwai krom wo ti krom ko Asantefo sai ende konsia sai na yesi mo esrem na semfo sai na yesi mo Asanteman hwabia wo di wankofa we ani asose bese wankofa bese we ani asose nti wo nu msa wo yi wa press wa press esi ne ketu mafufi na nu kankan wo bi ni ya Asantefo atam Asantefo bro yes abana Asantefo enfanya mo a confirm kura mo timi ko a confirm kana say ya nyan mo o mo ko esemu ayo mo na ekuku mo ayo mo na ekuku mo for sign no mo say esrem for sign ana o mo ni atia o bedi ni Asantefo atam wo bedi Asantefo atam say ye o dan what ye no mo jongo fo mo fa na ha mo ye de mu ni na ka no ana ye tene so entaskoko what wo bedi de hwe obaya ma me bo fu papa Mati adase bro. Ave mame nkofa ayi wa hamra. Mame nkofa Margaret. Ayi meba. Ye. Ora meba. Ye mi wi ana mafa. Odeje. Yeah. Odeje reason busia pani na make say ensemi bo ana me ma adwene tai na wa adwene penti ana me mpese me kasa me tam bia de me kan wa kama me. Ana te say enne de ekosupa odeje me your for chrome boy. Me ka enkramofo me awuzafo asema na Ntafou asema ye ka kromu ye ka ababa de musinya ma ye bonti Ntafou na kese o me no mo fema papa bi o mo nkasa sei ye mo asema mi kasa sei enne odeshe me phone na nya na boa me because o fa me call ntema kem say ka me a me kasa mi ndi atem ka na me di atem first time enye kura asema mi kan die na enka okasa no nka oyi ne nsa ho kakra bia enso de ade hye ne nsa ho nyina o ne se kwa eguna no mu so nye na minim baabi a mi wewa enka kanya bebo bia nka meba masantini ba akọje ne afi ne kunu nsem so okunu ni bia na ye ni di na tem nem ote Arab country ni bi so because me hwe ni page ni so a Mahama and NDC ni pio because we say asantini ba bia twa ne kunu ni mo ba je na afi ne nsem because ontumi ne sakra ontumi nyi ho enye ne sachi wa yusu ne sachi nyina anye uho ba tuntum bi oya Asantefo anyi stress ne mabasa za o ena me de dembi ada me dwene se Asantefo mo do ye dosu nti sa o mo tan ya na enye me ya bebre emom omo hwe no mo nsuare bo omo because minim Ntafou bebre a sebi omo na Asante ye ne omo ne nam ye no mo na bibia me na me kasa me bodin a ye mpon ne because oforu koma kopima so ase make a chromo senior my chromo oye penny ono Ntafou na enkola bo ma che obetien we Asantini akọba ma che obetien enso e tani ka so onim ena me ka se ena na waka no mo nim nyansa no sebi omo de uhu omo se we mu de omo ye Ntafou mani ate wo ho na e wo bi a waji because sebi wa Asantini no so waji mi wo nti na ye normal so obi a be ka de ope bi a bet minim say be we say obi an say dan fe tani because omo nim say so omo nua ba so omo fa ase de obe kan no eni ba bi a enye no kore nti yemfa nche ni nto aso bedase yemfa Margaret so ase yemfa Margaret wo hwa oye em so ote Arab so em say Kuwait wo hwa ote Kuwait na oye kona nko ani videos ni nyina no ohye one position e wo Kuwait wo hello Ode sheba na et say o be me na
mama buo papa. Me tie na me. What they say, was say, yes, what the cocomoti kwa ya, ya de sutro na mau. Me de mean, send your buy one single, me de frano, no fanco man, obi or the man, or see robbery, or see chrono. Chrono started free almost so, neti parliamenta. Omoji double salary, omu ria sika, omu Ntafou, omu ne double salary o. And was see fee. So what you was onimu ni chrome wa uncle Zongo baby a what ye e won it is the chrome. Uncle ya abo. Pa kwan ya abaya ya kro almost 60 days so. E fi wo mu da piem na nwan so da asaso mo ne mo na da. Ye ka se ho kankan a mo bon pa. O se chrono first pan Ashanti no ta ye be chi crofo da no ye tani Conphobia, Usa Santini baby aso bokrono, no de ho bonzongofo. Chrono mu na di mu kan. Was Rollins na beti ye ni. Rollins ba na Asantefo no modwa ya for dada o. Ansa na nsuoto. Na Rollins ni manipia, ada no wamie ni kromofo ani. Anwa fo na da no wamie wo mo no baby Asantefo ani. Onimu dia oka, ye ka se fia. Uncle Alaba, Uncle Sabu Zongo, Uncle Abuabo, Uncle Mosin Zongo, a fiego. Eto maybe cry Ashtown, we are coming cry a mouth dying high. Almost you, almost you, she panning to, almost G. Almost bound free semu, Bomudra, Asanteman, secondary, me former school, and when you carry warm. Ye jare wo mo ansa na ya stra o madru ansa na o ya momo tie sikrum o mani bie da bai mo beti Asantefo ni ena mo kro mu nete dan ene yi ade bai emuwa ne nipa no nsuo ba akono na mo so mo ni ebie na mo se mo tie Asantefo ni ada na Mahama NDC fo ni ni mo nkonko ye enko develop no fo no nyina ba begu Asanteman first as Kumasi ne friend garden city of Africa mu kromu for free slow begu ho and now ko Ashanti New Town at the same Zongo uko aye what they say baby at the same Zongo o ma to apiti ho nyina e no ma ye hot se born so oye babysitter e wo Kuwait oye babysitter e wo Kuwait na oye NDC ni okay mama ne kam wasem no babysitter wo Kuwait ni o mu chira Asantefo ni tie da bai Rollins na no die say Rollins obaso wa huna na wa huna suntemu da debna na suntemu kasia na sho na eche yi da debna so tiasie o kasa Rollins ati Asantefo ni o ti o mani da bai e kasa efia o mu na ye fifo omu kankan omu hu ebon papa boy bi no e class Asanteman obakra ni edwane mu hu spray e shoe hinu ma na wotwekra na mfiri hunu e ma otiare spray kro mo digu omu aba be gina obeka sansamfo ene e ba ye enye nkrata ne dai ye je nkrata na yetimi atena se akose ebusuafo aba begua Nyankopon se baby e die na ebesi bi odi amaye nti yesu ye ko baby aye occupy ye je nkrata no ti na omo de omo ba tuo safi nkwana omo ni mu die ne nsam akwa no kankan omo hu jie ye hu nsom ko manu ye da say ye for the next caller hello Yeah, reason. Sure. Yeah, it is a. Koko yanko straight for the also. Yo, yama me say omuna ombeche Asantefo nyanza mebwana. Okay. Ye musa no question. Obi a oba ukrum ebese sa wo toilet kotugu mawo ono obechire onyanza. Obi a wo fa no no abetena ukoko ase wado ukoko ase amawo ona wo fa ona afa nyanza ono wo chire onyanza. Obi a wo fa no wusi wudan papa bi si wo wi anu wasi dan ketuwa bi esi wo so watch mind dan. Na wo de na betenem. No one more bejere onyansa obi a wono no wonam ho a won wo prapra ewuremu memfikyire fu a wona abedoma me adwaboni bi a mempese me de mensa beka bi a wona abeye ma afi de wona abejere menyansa
Sebi wutu okura wo kasa sisi akura dross kura show because wo sorry awo horo wase 7 or 5 times. It won't person obeshe dross. Wutu sisi house we dross in show. Wo kasa kura ne de waye wano we kura chese wonu mu bon wo kura wo kasa wutu wonu mu pampan na kasa chese wonu mu bon. Eso sisi wo so na abechire minyansa wo. Wo abechire minyansa yes mesi aburusan ato aso miensa esi memi krum. Eso wo ko krum awu does need enemre yet so wo does C.9 wo krum. Me metu so me fia me supply me fia so wo ko sisi a wo kwa wo da so ko sensu a wo ni nyantwie ene mponche ene nkrama ho nyina mo num su okro wo tuwe toilet si wa ultimate na sididi gonso ti ultimate na sididi wo na abekere me nyansa e wa Asanteman ene de enwa de na amene party de me em se wo ko run this party one o madwen asesa no me de me giri bibi ebia o attention bi ebia sebi okuna jana na bibi etisa ana dwene mu kano because asema o kan entia bia ni ai Kuwait wona me se nkora me wone nkora ne te Kuwait wo kura ye kekwe stories here ebe se kura o master kura hwe no kura se kura odi uto waka continue we waka continue when just no we kura no sa se we kura okwadwene wo dadwene ho ansa no wo beka no why you want no send nantwi na ahwe every nantwi to abeto form who be dia Asantefo atem said ye ne na mo wo se wo ni ho mo man ka Asantefo ye ni mo mu ani ho ene de sa na ne se ye ni ho de na ne mo nto kwara de da wunu anu mo su frɛ ye ne hini wo tumfo se tutu so omra beka bi ba wo mo ne de on beka bi on bete wo so wo bekire mi nyansa no they say they do say wo gimia to the point to say wo ku wunu ya luka je se me Asanteni na me ban ma bekire wunyansa omti obe wo dwene ho enra no the video beto enra de odi atem amanfo so di na to page o mu di na tempa enro mo no wo mo ne na de so ho mame mini abema sa social media ba amanfo afa ho se wo kana unya hit bebra wo di benya sika ne no ko ne ba o mo na ye de wo se ye di nanimu to so ntiba bi onam bi obi ahu se ono na ebo sa abra wo ensamoni ti ne ye di ntu wo so gini ba obi ahu no na we go to kura ase I think so kidney problem because we dey man anim nyina ho no na wo ko hwe ni videos bi kura de e kura chese ahomete it when I Ntafou ni bibi se na esa mo ko ni page na se na mo ko se wo gu ya ni mu ase waka ka be kayen ye tie be ni wo ko ka be kayen ma ne mama afra mu nyina wo beto ma ne mu so na me nyakumi kwa ne se wo kan so a wo di matem no wo afiri wo krom wo kasa de wo mpe wo besua me kasa wo be kire me ni nyansa ne mo wo besua me kasa na wo de no na ade kasa ya no one say na anode na wo de ma ya mo bi nkabi okay all right ya ma nkabi hello yes sir boko de ede mi ase ndase so afere sure yanko odise the dase bebe e wa we home if say odupo tutu Asanteman then so ba obi fa no ho nche no and say ye nkwasefo a yepe if say ye unhu Asanteni a wakosire eso ko yisire ni toilet we osi ye akrofo a yepe kono bi ebesu Asanteman bia no obehu na epepe ni onye haruna no ye isifu ye dase osi ye hu ye fi Ghana baby Ntafou tie bia no efi wo ho baby Ntafou tie bia no efi wo ho osi ye onu ne free srem beti ye ni ededen ekwamba so na tani betimi a tra Asanteni wakasa tia Asanteni pa ndi am say obi a obekasa tia Asante bia no na so okasa otumfo na wo ye no ya jiwa mma betra mo na mbe yi toilet mo na mbe prepare ko enne kura na mo so toilet no o mo ka na etwi bin e wo Ghana nyina Ntafou na ye Ibrahim Mahama Oscar enso mo ne mponche ni nyanya ni impreko na nu nsuo bom
parliament omo parliament bebebe omo krom ani ma fa 3% na hye efisa mo so omo ba mo krom wa mo ba ya mo boni mo ye nipa me de ni free ni tan na ka seti asanfo nyina ntido me so me ka seti tafo nyina o de to da bi o de to bo we no yenye no person ya fa ma ono nko person so ho na wo de wa refer ye tibi fa ma ono nko se se o si asantefo aka seti o tumfo enye ono na asantefo nyina to ba de yenye na ono no person na busuafo na ohu a enko na wo hu ne se na we ye bede hu na busuani se na busuafo ko o tutu trouble o nkran ni ade mom fa frantafo ni nyina why mom fa from oba we so about we edi ya asantefo aten afọ na de no pufu say runs the betire ni bi onko voter region ko he onko voter region ko he say runs wo di die stress and before anko di tire o nkofo ni fa kwa ibefo so onu na mde beba no so oba otiwo ese nu ehin no ko share asante kasa no bi pese mi hu ba bia na otie ansana nka mehu because ukrom wo kwa no mo mutu ukrom amokun bayire ho mutu mukun bayire na onya connection code akuwet wo ya we are not kuma abodam bayire kra mutu twetwe nipa kun bayire ho en confirm mutu kun ho asantini ben no betime free ayi asantimam so oko esirima kopaduma asantini ben no so kosirima mo ba ni agim ni adware mo mo asantini ode ne batu esirim leader ohu asantini ode ne batu esirim leader as obi kansen wa mu se asantini bi ne batu esirim mu kansen aja de mpa bodamfo na wa wuko no wona ode ne batu Ibrahim Mahama ne mi hu asantini ode pokronya asantini wo ye bruni wa bodam so ye classify wa bodam say ye mu na mbese bi wa bodam mate emia hold your phone yen con this person hello audition ma minute say boko lanso e boko pa na I mami NDC ni mami was na me say we akojare dan obi o we akojare dan so we ono akasa nipadua kwa wonware obi a wo to say Arab omo so omo di omo ye mo yankwase adwuma no wie na ebofom me say we nu ya na NDC fo na bi na no omo kokasa because we no menye sure so platform bi a wo yes a video ndi akoto so eye NDC fo no omo na ye eno mu di say oni page how awudu mamu nkohwe mfollow ndi about how na me kwa follow na ye den any bo ko di DMPP ni ma any say any o se Mahama ye supreme leader na asante for so omompene any kohwe ni tirisun leader amana nkofu we say kwa mpodi nkwasi asem sa ada no kasa no fa ni krom kasa enkasa na nkobe ho anno ma akọ obete de all kam amotete bayi mokotena tena Arab countries ye mamu jare dan ye mamu fro dan etwitwi hu ye na me dia na mjan se me na fofo simfo nyina so mu ni nkwase asem se yonti ya na me hu kwa me fa so edidi o matem esimfo me ni momu nyina omo nya sa nkwase asem we sei na mo nya platform ebetena so na atomo ne kwase akeka tese mate de ekoso ewo app no sunti mo so ma betena o de baba be traffic enkwase asem na ye omudi no timi sometimes obi ba show ne so no so ke kana adwa che omu na se ne wo ka sa asante fo obi ba no ke kana adwa o de she ba ya ma mo kwan no mo ke ko ma because enkwase asem na ye omudi no me tia ma papa ne ka se na me say ya o de she ba tada mo kwan no mu ni di o matem because omudi aka omudi fra ye nyina ada na da bia ye nkwa ne so nkwase asem so sa ye nam se ye nim nyansa ne ye tete ye ntine mo kan nkwase asem che ya ye se ye yi mo nkwa mo si woni akeka ya adwa tem so mo de mo kan nkwase asem na mo de afra ye nyina eno so ye nkwa asem be no NDC for no mo de mo nkwa so na mo nteme se mo jeje ne kwa wokọ okwa Mahama no pa won fe ne ho ayi omnipotent so omnipresent o ye de jeje no kwampo no yakotutu form de na hye wono omo ye den ya omo beko enti omo ngusu no omo nya de omo pa won fa Ghana no omo fa hye omo plate mu no omo fa nkonkoda eye den ya adako one day omo time beso ama na free so enka ye tena konwa na tena so e ma ekosi awi anka jeje ne da so ti so to omo de omo fa ho no omo fa nim wasem saa na sikadwa be kasa wo omo time bia se de kasa wo omo ntehwe no se omo de omo hu ne se ye normal thing na ye omo ye no
nanso sikadwa bɛkasa wo yɛ do mu de just sikadwa ama sikadwa akasa wɔ mo saa timi so de kakra me de ka ho na ne Asanteman pon hene nso so eni odupon a wotutu nananom mfa ne nsie nnan pia ya fa na scholar eni odupon a wotutu nananom mfa ne nsie nnan ya fa na scholar eni odupon a wotutu nananom mfa ne nsie nnan ya Bacho wa opiki ana wadum wa you know wa TV no ai wadama hello odisheba maju mi ka na mo ho ye boko mi chia atifu nyina we de enen ka me mfre na asemo nka me mfre ya me beka na sister idu odi tu sesi aka ni nyina na wo ka se mo fanfra me ti wo pa me kokko nam so odishe ba so to ebi wo ho a nipa no wo ka asem na wo ka fra ye nyina enti etese yeso ye ka fra wo mu nyina nti yeso ye ka fra wo mu a wo mu panifo no ti wa wo mu benye wo mu kasatre se de mo ye ne nye efi se ye ni asante ye ni wo mu ni problem bi a nti munya de mo ye no na se ye beyi de wo kan nko a si wo se ye beye na ono kura be de na aka wo mu se de wo mu si kan ye nyina na etimi kan ye no bi no ese se yeso ye ka fra wo mu nyina efi se nipa we woto nyina kura ne ho kura kan twa kwasiaso wo ka kire ye kura kwasiaso wo ka kire so on ne bebie ye ni mo ani ayi me nua bi a me ne wa wo ya wo simi de sansen we kura ya me nsoso so kire se wono a wo kan kura wonim se nye asem ne nye no kure won na ya na ayen kikakika na wo ka bi adie na ka we wo asem a wo ka kura sin wani wo tani pepeni ati se wo ye den wa be kira santini ani bie ye na kura ni bia ba kura still mo jimi ataba maka kwasiafo pepefo agimifo mu kankan adware kura mu dware no be kika kwasiafo a kire ye Miri audition ma mu ntaso na mekika fu because this time I can see you ya wo kika bi tro mu ai blazo eno na nankasa eno monkasa Dai baba awotre ai ya ma me adwala blazo mate ai abo message mi na me de nwom na send why ai jo na te say o mo ye mi ni awo Fabi sauce na me de mi nim say Rollins e be kira Asante fo aniti o NDC fo edi ya fancy me de bampo hini de be di kan if you say eno na ya Asante asem me busafo na ya ko Asanteman na ya ko ase adia to yani ya Asante fo ye de ye wo ayi mu no areho mu kra no de ntokwa ba etumi koma na ye fe ko ye ni da ho eno e de jimi na wo ye tani na wo adwen yo say wo tani ba na wo tani ba kra de wo de asana abutuma ka Asanteni aharo Ntafou ye no matrachi o maso ya chi chese ni pa mimi fratu agwa mi nia prepare agro sa mi nyina yi a me kokko bi ntokwa ho ni mu se ni mu Ntafou motie ye no mo diagraphy kola bi edibo ma omo se omo so to say ya but se ko ba de say na se Ntafou ntumi ma bonte me condemn omu nua no dia me nua e ba ye so ye de mo befra mimi wona fofo bebre ya omo ye Ntafou but so obi so ba bedina social media so because of say we tani ejo no for say na antimi anyere no ho na obi na ayere no ho akekere na busua ene o mind Asanteman no so be guru ma say e ba mo ho be mo firi we tani we tani we get there we tani what I say ti ase say we tani Asanteni hu ye we hi no ye we hi kwa enya Asanteni na ba siri mbefa o ma wo na so me do ye na nko kwasi o enya Asanteni na befa Ntafou so mo ma me yibini e wa Asanteman mu ana nkrama mu eye mo ana mo nante na e na mo bae se mo mpanyimfo aye mpanyimfo a wo munum nyansa a wo mudwin yi na nya Ntafou sem na ye ho mo a enka wo mu nya japade anko de baba esirim ho because of say siribufo jimi na jimi bom ho na aja mu ade papa bia na mo se no ntino mo ankasa mu kuro mu fo kwa mpeso be japade wo ba bia mo firi ho na wo betan no mo enten me ka se tani di Asanteni atan wa ya na Asanteni ho sire o because unim be funny because ye just say ye comedy ye say small because ye nim situation o mo so because of say Asante fo mfa Ntafou to be dey nya asem jino o ma dwen o say
ombetuma kasa na emom de ntia enfa masa munya asam no se munye nipa bia sesa mo ka asam eso so won Asante ni bi se na daje e be ka yi ohini bi wo Ghana apart from Asante hene ho asam Asante ni so person ka asem bi for ohini ho a ye ni kuro mu hene no be ka no asam o meka ohini bi oti ba bi ho asam wo de mo magimi na mu ni tete no ma nyanka ne ayusia ne hiafo manti no da bia mo ni bere enkrofo mbo mo mode hwe me chira so kobla bi te se do ma sa bi sa side ho no no a ehiafo ma ne Ntafou a akun yakunkum mo no ofofo omma ene guo sa no ay adwe pa hin no ne mo keka ho nyina wo ye Ntafou ma uhu omo sa no wo ye Ntafou nkola edino tanya omo ti no ya obi wo mo firi omo kom because ana yakunkum omo busuafo a no mo dwandwane ya esi minimum de ntia NDC for no anytime bi on person omo didi asa o de hwe comment section gave be or was a friend Anabedu. And when Asantes don't have any intelligent person to lead them, they hide behind accounts. So you see, as a me person can this as NDC ni bia ta Asanteni. Me tiase. Unu mama kasi mwa. Wo mo nke 10 year wan bunyam e wo Ghana. Wo do mo nka omo fomfo na bakase mato. No omo fa Ntafou a mo ba Ghana nyina no. Ibi ye mo school free o. Ye man Ntafou school free. En kan na Ghana fo nya labor to work at the government premises and can Ntafou no kese kenya omo and nei ukwa e ya kan fo nkola ya na ukọ offices omo ye adwuma ono open doctors dodo abenya no Asanteman open lawyers dodo abenya no Asanteman just every sector by sector bia no ukwa expertise omo hono na Asantefo do so nyina e so Ntafou ye mam school free won to duane mam mani kra no mo school kra no kra mo ansa nya bi into school no kra mo ntimi asanko omo no mo school fees no mo ma e ko school mo edi satani so obi di Asante tema wo tani wo ne hwan I don't think that yes Asantefo sen Ntafou be di atema ya na yesre sra yesre ne say yen tabu ntumi nka anyama ne ko hwehwe e go hwehwe o position am betuma ya bana kokodu ai wo chman tanya wo chman ya wo tani di ade na abaye eti ya omo nyai omo fo mo ma but there am expect say enka tani bi te say maami ya na nim tatantan e o ka say obekasa na Ntafou ma ba bonten say yesre mu abofo Asantefo abofo yesre mu why na baya no ye de enka ho mo fa ho nche na nye ne soma ho na eno no ye hu mmobo because tani we de obey tani we tani omo pa ye front 101 na de enko fufa ye nkura se nkoto omo entoto omo nkuro di se tamale no mo ne boko no mo ne ade na omo fi se omo capital no na me mfa me makura se e metoto omo nya se kuro papa sa bi e wo ho what I say and then ne ya me no mo kasa ya mo say e friend say mo na mo ma ya ni che mo da so ne emwa e na num nsuo mo ne nkokọ na da mo dem mo nwa no mo na ntwie no mo ponche no ma da na da mo dem enti wo tani kura kwala de wo tani kura de ka wo di Asante atema ko ka bo mu ase tani ba na wo di Asante atema ma hwia wo na sorry free ni grave yard ho oba obekun because oba ka to say fi Asante ni won did na tem wo na be kasa chiro enti Ntafou ma mo ntem ho ase se mo na nanu mo ni Asantefo until se mo betem ho ase no mo badi pa sa bre mo ho sa na nam wiase basa sa adentina wo ye tani a wo Asanteni e ho ye wo adentina sa wo ye tani a e ye wo ya sa wo ye tani me Asanteni me fa mo nsi da ba bia me du bia me loud na me kan so o pese obi wa no ka chem na Ghana kwa bodo everze tribe ben also or anasan 10 ben also to be ben no ka bo for e papa Asanteni beka I mean Me da say enti mbasa ka chiro mo say until say o mbo nyansa no ma hu say o mo na Asantefo trache enti onto mo tumi mu ya nmutia no so o mo ye o ma dwen so mo ko no say ya afa bedu ba bi no yen consider namfo ne anuanom ne bibia bi mu mi onuanom o papa ye not na I don't care what I say because o mo nim kura no tumi ka chiro o mo din kwasesemo a because that is the way it is what Jimmy e be ka chiro so what Jimmy enti Ntafou ma mo nwene na mo ye de mo ye Ntafou ma no si mind this say wo mo mind this say wo mo kura na o mind this say o pe o be kwa koka be kan wonu anu nyina NDC ne de minim say yade bi e wo say infection bi ne yade wo mo say ya wo mo yade bi o say day hello Hello. Aha, it say Yeah.
I mean, the Muyo, was your former teacher, Munina, Emma, Asante Fonina, Yako. For sure. I'm going with you. Sure. I Munia to bring me. Now, and you made it. Me da se password for me for my frache. But I know I sending you ni bia my wife. My true. Ah. No, my men call the why you do through bebre. Be say and passing your man. O se den say oba no se den. And not there is no say my cat and tackle. Yeah. No as a 10 years a single. Tackle no kwa. No me Debbie, this year, or no attack or Asantini or Asantini crowd or why any be no one or did not man so the yen item. 80 year, no, and that one, why no one answer. And this is for and that for 10 ben the one answer. 10 ben the one answer. Obama penny 10 na, then him said the Yatabono. And your pardon and I know what to know women. And your pad, when we say we are seeing the whole world, almost the president to be a launch pad. When we say president to be a launch pad. Asantinia was saying, yes, what Jimmy, I won't come who be cry or no, or more time for funny from saying Swobano, or one behavior to send Ntafou. What's your bar? Why you do through sending my aunt to a diabetes for Saturday? Your baby won't this you. Your baby won't this you, and near my was a say. Where I could pure be my sumpony when you mess and any guess said them. Anna now, I say, Funa, I did how I said, or nobody has to fight. Ukoni pages na kwa hwe tiri wosi kuma Mahama na hwe ntade bia so so no a wo so no ne ne ate yanni ona ne Mahama ne su nyina wate yanni omoso pasi aba abua biba hwe ne ho nipa mo yipamu sei we meti o Asante kro mark ye de ni yimusuo sa afna we o ka so ye nipa te wan ya wono aye nanim dobri se enkwan ye nyinya o katwi so ebe di Asante fo atem Ntafou no momo wan nanim nyansa Ntafou ni mu wan nanim nyansa won onyi nimpie onyi tani o ye nyansa nimpie hari na Bruce was a one ya obeye minister of education when Jimmy I will try. Pasiaba. Muyanka we no asa na munyo mo aka ni free wire. I will try. Omunyina oheneba. Omunyina odesiaba omunyina. Omunyina Ntafou nyina. Tani osi Asantefo ye. Tani nso ye sa na wiaba ye. Ntafou omunyina Jimmy. Ye nyi free ye nyi twi ni adoa mfiri mu. Ye nyi twi ni adoa. Omunyina Jimmy omuyankwasiafo tena nyame bo wiase fofora. Omunyi ndipa foforo bedi o man ne munya do betoto paadi wo wiem. Why? Why fire no? That's it. You ready? I'm going to grab a communion with Sayade. Coca crab a communion with and this is for no. I mean, one was one sentiment was NDC. I'm going to say, you be able to call I can a jack. So was almost a Abamilaimu, I can't fool. So, we are saying by me respect to Oba pa mi bu Oba. Na eye me yase Oba pa ni jina hwa o kasasa because I believe in women's rights. So mi bu Oba. Na so Oba be jina na so odi akanfo atem se ya. Na me nuanu mo a atiefo me di kan che amomu nyina mesere mo. Na aya ne ye ka Asante no a momien ka Asante ni yi kire se me pa kire se won se bunana hafo wo mo aka ti se kwawu wo mu nyina ya Asantefo chebi wo mu nyina ti momien ka ne kan ne ye ka Asante na asa na yi bi mo afiri mu na me ka se obey unse abion ohun abion ka no tete abion so mo kra ne ye mo katima ka abion oba na nanim te sa abion mi kra me di ka asem bi se betimi a sa esirimfo we mu na abetena sa akan asase so no omo no akodwonjon NDC se mo obi medi wo mo so kra wo mo siremni bia metena akan ma mu obetena dwon party bia wo pe. But only to me so sa community no na wo be dey obedi so asa ayi akanfo mo ma yani na ho
ayi otimi sirem no ayi asantini bia ayi I'm sorry to say akani bia ni wa wakọ esirem ono no pre NDC ana MPP no ono akoye assembly man na say wo person akoye MP wo ho etisadia akama mu nyina woni abetimi akojo party bia wo pe but won timi mfiri ono no sirem ema akama mu enkojo NDC ana say party bi emegyina wo mie na no enidi akani atem na so be yes ade de a sa community ni sa ni paf kro no sa zongo kro no omuntu mfiri kro ni mu because akanfo mo ma yanyinya dene ke eni bi na si Nigeria no Nigeria won say Biafra war ene nyina da wo won say ukọ Yoruba fo no ha Yoruba fo no ma Igbo fo no kwan entonton sa se kro ma Igbo fo no ukọ bibi say Yoruba fo na sa se abi akuta no ni omun person no ton asase ma Igbo fo no uko Igbo fo no so kwa Igbo fo no so person mo ton asase ma Yoruba fo no uko Hausa fo no so a omo person mo ton asase ma Igbo ni any how Yoruba ni sa na akoye o mo ma yenya bi wo Ghana ma mo aka afo because said medical aka say asa kwasiafo we mu no so ati ase wo mo ne omo ya Hausa hwe Ghana isirem nim sirem o de shikase wo ka asem se me ye ndidi wo no mo atamtie me ka asem bi so obi be kan me a me say Ghana yesiremfo papa tete yesiremfo no ma no ene yesiremfo pa no omu ye din because omu ni ba bia ko wonum se omu ba yen akanfo no ana ye no omu digwa tete ye mi na nakora ko sise bi e bai tete wo a bi mo ye fie aka ye fie abusua fie kokoo na akeka nya akokeka wo mo nsa obi anchesi wo mo womu dadin na makas womu oba we ye Hausa ni anase madu se Burkina Faso ni anase Mali ni bi na omo abetena akama mu asusu womu ne bubu zongo ni alaba no ma mini ama Asantefo mini aba akanfo mo ni esa nkwasiafo we mema na o mini abema bi be ka say ye Asantini ba anko akani ba anko ni kunu ma akani ba bi anko oba we kunu because ni kunu no amu no so te sa mo ye anko wu ba bia ma ye akani ba na adwene ma ye say usa o tani wo ka we oba we nanim te sa abia hwe na so ntem say yawa nanu ya de katara manu gwasa be sine shemu gold won oda office wa was sine gold we oba we kura kana ma kura de was sine pe asusu won be nyo odi akanfo atem etima mu man fancy a mu ma kanfo mu mien kamom na se NDC akwose sasa siremfo wa be kan ya ho osisi antino mu se yesesa kasa no yen hwehwe akasa hodo no no manya kwa de foreigners na begum church ase ne sa foreigners na ba be John wo mo so akanfo ba bia ahemfo akanfo me gumadi ko todwe pamotwo momu nton mu nsa ase e masiremufo momu ma obia ba bia ntena momu ma wo kwan Saudi Arabia asori bia ni ho Christian asori bia ni ho Saudi Arabia ye ma kwan ma wunsi asori da bia o me pamotwo momu me ye nane Ghana enya enklemofo ase. Okay, yeah, that's it. Enti akanfo mu ye so na me fancy ya etimi de sia mu me ya fudio na akanfo mu so na mu fire akanfo mu fire yeah that's it. If we are simply say kukuru ne jack keke so bejaye eti enkoye wo mu enkoye obi no obi abaye so ho ai hello boss sure yatonka okasa wadama hello the network oh the network na yeah betonka betonka sure yo we dem share tifu nyina se de naje na kase South Africa na maami we pa aja me kupa na dia ade pa na asantefo aye we aso mama ho ahio so wa wi praku a wawu a wo pro ye me hwa what do say wa wi praku na wawu no mama na praku bi a wawu no wa
And we Cremonia or Repreco. Not getting in say. Na seven previous certificate Chesabi. Asantes said, more is for an ambitious. Or come can you ask for one? Na friend say empathy anyone near empathy anybody near no bantuma you don't misremember and you wanna you don't connect you could get more equity and some more and you are now nipa wo banu krumu a wo no ne edware watete wo hu nsomro ansere wo wura kru mu no enne no wo ka chense enne wo na ma ne tie na asemu nti mami nti na adwen no nti ekoyie de benkoyie wo beka abeka ye nuanom a sebi period so no mko school ne omo a sese bi ye de tu se didie no wo beka abeka omo enti boss me de besia yo me da se pa na ye catch us na so me bi na enye emfa enye ombeti de ombeti o masum chanchan pa ombeti de ya pa ombeti de ya na de ya na ha fa ne say omo nuanom bi wo so omo support de omo ye no afi omo so te say omo for dia from dia oh there bia na mo ye sa hello this year ma me net say I do more now, swear. What am I mean to you? A good December, we check a class and move for me. I'm a pressure, no coffee. She said, I dear me couple coming back, come imagine fucking their children say. Yes, more, yes, Minana, yes, son, or say, at the baby, which they will know, so. Aha. Mpanyinfo bepa me na the cancer asem mo se adada bi akiri do ho kire se woni mo bi asase atem bia no ono woni nhia because woni mi se woni nase enti no opese wode katakata bi no de kata ne maso enti ese adada o kiri do ho no ababa wa menya sure se wo ye Ghana esere maybe so free mali ho baabi wo ma no mo betena ekwa ho wo papa no betwitwa tii ebetwitwa ha sresresi kanifrafo ni bi no mo wototo nkwanche o kanya tiata mane ato wall bi afa ho no mo de dadada ho no bi ma no na sefo bi ni sa babawe na babawe we say so ye plemen ya ne se na wasie no kra airtime na chese babawa me kanchro de hwan ye na ko yi bi pese o se asante fo ye ya kromfo enti won ko prison na onko bisa won go ho no percentage say na ye Ntafou police for on list of the Bible until ya hwe di na me boy say see o asante ni yo so aho atutu batom ayemwa krono ayemwa bibia awudie ayemwa eninti na mo ayare bonni ekọ wiase ba ye nyina gumo so ya jemo na mo tena yo ye mo ho anya ye kan mo ho anya ye nyunu wo se wo mo na mo ye ni betie no ayemo ababa wam se mark bi dan mo maso me gidi sad as obi pra na penti affect na gene no so ho enti na gene na no enye papa me ka kire me se nesene na obetena Asante mama na wari dua ma ne se apono yesi kwakuo se wotetwa pia so enso ne se apro wa ba betena Asanteman na wate Asante kasa na wodi bedi etem baba wa wutiri so na wa pampa so wona na wode wo ba Asanteman na wo besi Asante kasa ya mpo na so obeyi bini ya mpona na so obeda nkwanchen sresesi ka ye na ye duru ha ye na nanu che wo musika no mo ja todie na mamo de mo tete nkwanchen wo ko mo mali o se ye na wo firi a wo betena ye no wo ba kokosia ho kasa na fa bedi di atamwai nya Asante kasa wo fi se edwom wo hye esna muninga na what se de no so wo si dan party se de dawa bon ho ponchi bini bon ho and ojan bini bon ho mo kan sa chi mo sin mo ko mo show mo din tu nyare
ye chire mo dware na me nkwati amete wo se Lawrence na chire ye Asan ye na Lawrence na mo wa bodamampa ababawa Rollins Papa G Lawrence no ba no ho no overall support akra no nhyebi Lawrence Ajima kwani na bie de niama Lawrence be ye Lawrence wo de betra Asante for so chire say adada chiri de ho no Mama Santa for chibi for when na moto abama NDC for Yaneti yatimende mutimende suku papa asisa na wonde je amwase adema mama otimi fo ba wo Asante ni ba wajimi da Asante fo yanyimi yani ate yadim nyansa yani kana kwa na nkoma ba bi suku free de ma mo nyina achi no moda so tidi ye na ase mo ma Asante na mo a nipa ya ka chira mama mo ate wo fi wo sani amadodo wa moto mo chicho wini mo fi wo se wa si wo se tantan wo se wo hwini mo enkyebra wate wa pampa mo kankan wa moto mo se ayi odwambuom amponchibuom mo ni ponchi na no muso abaako abuwa mo na mo ba na ye Asante fani a kyerɛ mo na nyam mo na mo ye bribie mo de mo konse Anemo ayi wa ya kana say to safi anemo abiti ba Asanteman na ya huru ya ni amama na mama ya popra ayi ni efe ni die ho na abiti wonya brofudin ye yentia kwasi afoti samo wo bebi wa na bedi da Asante fotam aka sa Asante fo mo ye tie ye wutene so ye pampa so wona na wo betina kwa ho sire ya na what you drive post no ni tire se na pampa so wate konkurom kwase na se ukurom na konsam ba ko ho ana mutimi shikurom mo chimi te na moto abama NDC probably esremni benya no ho te said there was even konukrom aka moafo ya da se audition hello yes sir Baduma me fa kwanya so na menchia Ghana for mo hwe show ni nyina na uni se minia na nka me nko sa gari ya sami so ai me pese me ti asem keto bi firi ha no me pa cho ye party MPP fo yi o my ready so mo pese mo ba power 2028 ene na nka me be ye o mo adwuma pa na me be du ha na me honhom ka chem se me inform okay do you know o dem me monitor na fe ye ko yen because me hwe de be ko so ku asna very good analysis about the scene run ne eno mo ko ku ase me hwe opposition adia opponent dey bo wachi from the time memorial na ewom ni enim na wanya obi a se bi otimamuni a se bi wo party member wo time from the demonstration tiaw na the same person agara that courage I get demonstration kase ante say na NDC MPP executives no am see me follow demonstration na sa ma hu panyi bia odi mu pa o party num enti wo yes na wo ma boy no na say supporters na mu di akire na wo person akire say wow Mahama bi konto ba beja kunwa ade a obo hu dawro say wo akufo ado ene wo mpanyifo wo di wa wiki kwa medi master for galam say want me anya ya to abati awo na nipa na ba wadi almost 4 months galam say ko ba say tem ma wo ki honum abrana ga na ni bia so ni say ka wo ho mo de pa because of sankrofo wenti na manya good opportunity some be boy na ma demonstration akoso na bia sin nyina hu say sene Mahama ye konto mpondi ni na mapu demonstration na jam na fe mo nam sunya na mo kwa mo pa twede ho anu people serious at all me say ko vo no say me de jansa me ginu ho amini am say ma ginu ho from no rasa abesin ne enti me de demonstration eguso koso ye de ani hwe secretary demonstration mo mo e bo no kwa so a we are going to deal with them we are man for now for so